Mbola tsara anareo jiaby. Za misy raha mahagaga za. Gaga zao amty resaka fanamboarana passeport gasy à Madagascar. Passeport gasy ho an'ny gasy mipetraka Madagascar. Gaga zao satria niampy zegny ny taratasy ilaigna amin'ny fagnamboarana passeport gasy ho an'ny gasy mipetraka Madagascar. Niampy nampiagna hoe resaka certificat d'hébergement obligatoire. Anao zao koa zany mikasa te hamboatra passeport obligatoire zany anao mila managna certificat d'hébergement. Ke zegny nagaga za gaga tegna lany fagnahy ino mba antony ilaigna ny certificat d'hébergement amin'ny fagnamboarana passeport. Tsy olo andeha angala visa fa olo agnamboatra passeport. Gaga za tsy haiko ino antony. Tsy haiko ino antony. Satria aminakah manokana zany ny passeport ange tsy voatery efa managna programme prévu andeha andafy anie anao hoe zegny ilaigna ny passeport e. Olo ny afaka magnamboatra passeport na tsisy programme andeha andafy na mbola tsisy destination prévu. Anao afaka magnamboatra passeport, afaka managna passeport. Karaha ataon'olo magnamboatra permis de conduire. Tsy voatery hoe efa misy tomobile anao na hoe efa prévu andeha hividy tomobile, io anao vao mandeha mipasse permis de conduire. Anao koa fa 18 ans anao afaka mangala permis de conduire, conserver anao. Fa anao on sait jamais tsindrovagna amin'ny mariavy camarade, misy occasion anao zegny misy tomobile io ilaigna le chauffeur, mila olo misy permis, anao fa io, anao fa mavita mitondra mba fa tsy permis eky zegny problème anao. Karaha zegny le passeport. Ohatra hoe passeport zegny anao magnamboatra passeport, tsy voatery andeha andafy niany na marais olo agnamboatra passeport. Mety agny tsindrovana agny amin'ny magnaraka agny, tsindrovan'ny ho avy. On sait jamais io fa misy occasion andehananao andafy. Na andeha agnatin'ny fivoriagna, agnatin'ny conférence, na andeha hagnano vacances mangy la famille, na misy asa andafy agny, tampotampo. Au moins anao fa managna passeport, tsy passeport eky zegny tsy ahafahanao andeha agny, anao fa managna. Na hoe nivaly Corrèze, nahazo Corrèze anao nivaly, afahan'ny Corrèze-nao igny anao, mba tsy passeport eky problème anao fa tonga de fa mampiditry visa anao. Zegny ny ilaigna, zegny hoe antony hoe mahagaga za hoe ino tadiavagna certificat d'hébergement amin'ny resaka fagnamboarana passeport. Anao mbola tsy heniky misy programme prévu andehananao andafy, tsy misy destination prévu andehanana andafy. Tsy azoko, tegna tsy azoko. Satria tsy ela nisy mpianatra ny contacté za izy nangataka certificat d'hébergement taminaka. Amiko zo mpianatra izy petraka Madagascar, mpianatra Madagascar izy vafaka baka andeha hiditra amin'ny université, andeha première année amin'ny université Tananarivo, petraka Tananarivo izy. De contacté za izy mitady certificat d'hébergement. Nanontany izy moko za, ino ma raha ilainao certificat d'hébergement aminakahy? Anao mba andeha vacances aminakahy tsy sa misy nino? Taitra za sady gaga. Izy tsy zegny fa za io izy boka hiditra première année amin'ny université Tananarivo aty, hianatra izy fa agny plus tard agny izy, au plus tard volagny za misy fikasagna ho izy zegny izy misy fikasagna hoe andeha anohy fianaragna andafy. Mbola tsy hainy andafy arakaraka le branchement étude anazy io. Tsy hainy andeha hagnano économie, andeha hagnano droit, andeha hagnano nino, arakaraka spécialité anazy. Io zegny andehanany mety andeha hianatra andafy Canada na en Chine tsy hetsika. De izy amizay izy ty fa agnatiny fa prépare moramora zegny izy hoe andeha hagnamboatra passeport. Izy navy tamin'ny service de passeport tamin'ny intérieur ty Tananarivo to. De zareo zegny mitady certificat d'hébergement agnatiny pièce à fournir, le taratasy ilainy zareo to. Zegny antony contacté ny mpianatra ty za. De ho za hoe nazavy anao tamindreo hoe anao mbola tsy ho za taminazy hoe anao hoe mbola tsy andeha andafy, mbola tsy prévu andeha andafy amin'ny taogno ty na amin'ny taogno avy. Oui nazavako izy fa zegny c'est comme ça volagndreo, c'est la loi. La loi boka taia. Hoe mila certificat d'hébergement. Ka la loi internationale edy tsy marry satria français andafy aty mandeha anao koa français andafy aty andeha agnamboatra passeport. Andeha agnamboatra passeport anao, tsy tadiavagna certificat d'hébergement. Juste certificat de résidence fa mahampy, ndraiky pièce sasasasa copie, sasasasana bozy le pièce jiaby zegny. Fa tsisy certificat d'hébergement agnatiny.
c'est normal. Anao olo mbola tsisy programme andeha vacances, misy programme andeha à l'étranger, ino ma tadiavagna certificat d'hébergement anao andeha agnamboatra passeport. Ino? Fanentsika agny ohatran'izay ny zava-misy. Ka zay ny mahatonga zaho hoe tegna hoe mahagaga za ino ny antony ilaigna certificat d'hébergement à Madagascar, gasy mipetraka agny, anao koa andeha agnamboatra passeport gasy agny. Maro olo mitaraigna aminazy, maro olo mitrehitre amin'ny resaka passeport iny. Mbola resaka passeport fo koa. Atsika zao la nefa 2022. Maro zegny olo avy amin'ny faritany agny sahiragna aminazy io tsy maintsy miakatra Antananarivo andeha agnamboatra passeport. Aminakà manokana tokony mba fasiagna centre service de passeport isaka faritany zalahy. Agny haiko misy amin'ny immigration, misy agny fa immigration tsy mamboatra passeport. Juste mamory dossier-nao koa fa complet dossier-nao alefa Antananarivo. Antananarivo mivalide magnano signature ny passeport-nao vita vao ampody amin'ny immigration amin'ny faritany misy anao agny. Taraiky, atsika amizay mitaky fandrosoagna isan'andra, dridragnina amin'ny télé, amin'ny radio, tenenina amin'ny radio sy télé hoe fa Madagascar tsy maintsy mandroso, Madagascar tsy maintsy mandroso. Zegny zalahy anisan'ny mba mampandroso Madagascar mba siavanareo service de passeport isaka ny faritany, mijaly ny vahoaka mipetraka agny amin'ny faritany rehefa agnamboatra passeport. Voilà. Zegny izy ravako aby, zegny zavatra mahagaga za. Ino antony ilaigna certificat d'hébergement amin'ny pièce à fournir rehefa agnamboatra passeport. Mba valianareo azafady. Merci nareo nitandregna hatramin'ny